mu rugo ku bwanjye nanjye ndagubimuhera ku bwawe. Aya ni amagambo akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hose hashobora guhurira abantu benshi ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umutaliyane, umushinwa, umunyamerika, umunyabrazil, umunyakameruni, umunyarwanda, mbese uwo ari we wese ukunda kubaho arimo aragira ati stay home for me, I will stay home for you. Guma mu rugo ku bwanjye nanjye ndagubimuhera ku bwawe. Niko bimeze koko. Niba nibuka neza umenye ari gake y'ubukangurambaga nk'ubwo bukoreshwa. Ese wawe wibuka Ebola? Amagambo nk'aya yashoboraga kuba yakwifashwa mu gihe cyayo, gusa umwongereza cyangwa umushinwa ntiyashoboraga kuba yabyumva kuko nyine tumvaga ubukana bwayo. Gusa nyamara icyo gihe umukongomani cyangwa undi munyafurika wese wabarizwaga kuri uyu mugabane yabyumvaga vuba cyane. Ubwo intambara ya mbere y'isi yarangiraga hateye icyorezo ku isi yose. Icyo cyorezo kandi cyari giteye nk'iki ngiki cyaduteye kuri iyi nshuro, Spanish flu. Spanish flu iyi yateye mu kwezi kwa mbere kw'icya 1918. Ahangaha abantu barabyibuka neza kuko intambara ya mbere y'isi yarimo igana ku musozo. Iyi ndwara kandi yaje kurangira mu kwa 12 kw'icya 1920. Niba ubasha kuyibara neza urumva ko imyaka 2 yenze kuzura. Spanish flu ubu ndimo mvuga munyumva neza, ndetse no mu mpera za 2019 hari abantu benshi batangiye kugereranya corovirus iyi maze kwigira karaha kagihe magingo aya ngaya, ndetse na Spanish flu nayo yigize kwigira karaha kagihe hambere. Uyu munsi turaza kuganira kuri Spanish flu ndetse turaza no kurebera hamwe aho yabihuriye na coronavirus. Ibitekerezo biza kuvugirwa ahangaha bikubiye mu gitangazamakuru cya france24.com ndetse no ku rubuga rwa murandasi rwa www.virus.stanford.edu. Nitwa Clement Murenzi. Ini B2B outcomes bayita. Ushobora kumva bayita Spanish flu ugakeka ko ishobora kuba yarakomotse muri Espagne, gusa ariko igisubizo kuri ibyo ngibyo ni oya. Ubwo intambara ya mbere y'isi yarangiraga hatangiye igisa na propaganda. Ahangaha ibihugu byose byifuza kugaragaza ubuhangange bwabyo ariko binyuze mu gusakaza amakuru mu buryo bwo gutangurana. Icyo gihe kandi uwatangaga amakuru bwa mbere niwe wabaga akomeye. Ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cya Espagne byemeje kujya bitangaza amakuru agendanye n'ubuzima. Ibyo kandi byabagiraga ibihangange mu gutanga amakuru meza yizewe y'ubuzima. Mu ntangiriro z'icya 1918 nibo batangaje ko hari indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero yadutse ku isi kandi ikaba ikomeje kurimbura imbaga nyamwinshi. Bunzemo bati iyo ndwara ni icyorezo cyadutse mu mujyi wa Kansas, aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Espagne y'icyo gihe ntabwo yari yoroshye pe. Iyi Espagne ndimo nkubwira yashoboraga kuba yatangaza amakuru y'ubuzima ku isi, ndetse yashoboraga no gutangaza ibirimo bibera mu mujyi wa Kansas mu gihe nta wundi washoboraga kuba byibuze yabitangaza. Ubwo Spanish flu ntibonetse yahise initirirwa Espagne yayivumbuye bayita Spanish flu nyine. Kuva Kansas, Spanish flu yatangiye gukwirakwira mu mijyi itandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imijyi nka Minneapolis yo mu ntara ya Minnesota n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gushya ubwoba, nuko zitangira gufata ingamba nk'izo turimo dufata ubu ngubu twirinda COVID-19. Batangije ubukangurambaga bwigisha abaturage uko Spanish flu iteye ndetse n'uko yandura. Bashyira mu kato abarwayi bayo, batoza abantu gukaraba intoki kenshi, bategeka abantu gusiga umwanya hagati yabo igihe baganira, bafunga ahantu hose hahuriraga abantu benshi higanjemo amashuri, amasoko, insengero n'ahandi. Mbese urebye nka 98% by'ingamba zafashwe icyo gihe zimeze neza nk'izo turimo dufata ubu ngubu. Spanish flu yaje gukwira ku isi yose, ndetse aho yagiye igera hose yasigaga umugani utari mwiza rwose, kubera ko
abashoboraga kuyigobotora babaga ari mbarwa. Ni mu gihe kandi bivugwa ko intambara ya mbere y'isi ndetse n'ubumenyi budahagije mu bya siyansi y'icyo gihe biri mu byatije umurindi icyo cyorezo neza cyari kimeze nka coronavirus. Ubwo intambara ya mbere y'isi yarangiraga wasangaga ibihugu hafi ya byose byugarijwe n'ubukene bw'akataraboneka, kuko hafi ya byose mu bikomeye byari byarashoye ubutunzi bwabyo mu ntambara ku buryo bitari bishoboye kubona ubushobozi buhagije bwo gushora mu bushakashatsi. Ibi kandi byanatumye Spanish flu imara igihe kirekire nta gikozwe. Spanish flu ifatwa nk'icyorezo gikomeye cyabayeho mu mateka y'isi. Amateka avuga ko Spanish flu yahitanye abantu bari hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 100. Hari n'abandi bavuga ko miliyoni 100 zishobora kuba zararenze, ngo kubera ko ibihugu birimo Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika akenshi birindaga gutangaza imibare ya nyayo y'abitabaga Imana icyo gihe, ngo kubera ko birindaga gutera ubwoba abaturage bitewe n'intambara ya mbere y'isi bari bakubutsemo. Abanyamateka bavuga ko Spanish flu yagiye nka nyombere. Niba warigeze kumva cyangwa gusoma icyerekeranye n'insigamigani, wigeze kumva iby'umwami Nsoro wahoze ayobora Ubugesera kera butaraba u Rwanda. Uyu Nsoro yashatse gutanga ubutumwa ku mwami w'u Rwanda Mazimaka amubwira ko amurusha byose, ariko Mazimaka abwira Nsoro ko yibeshye. Nuko umwami Nsoro asaba umwami Mazimaka ko bafata umwanya wabo hanyuma bakarushanwa kumasha. Nuko Mazimaka abwira Nsoro ko azohereza umurashi agahiganwa n'ingabo za Nsoro zose. Bidatinze umwami w'u Rwanda Mazimaka yahisemo kugisha inama abantu bose babanaga nawe ibwami, nuko bose bemeza ko bagomba kohereza Nyomberi akajya mu Bugesera guhiganwa. Nyomberi uyu yafashe umuhanda agana mu Bugesera, nuko ageze yaramasha bose barumirwa. Nuko Nsoro atangazwa n'ibyo Nyomberi yaramaze gukora, amusaba ko yakwigumira mu Bugesera hanyuma akamuhemba bikomeye. Nyomberi uyu yahisemo amashyo 5 y'inka yahawe na Nsoro, maze ahitamo kwigumira ishyanga. Ab'i Rwanda bategereje Nyomberi baraheba, gusa baza kumenya ko yahisemo kwibera ishyanga. Kuva icyo gihe ukiye ntagaruke bavugaga muri iyi mvugo bagira bati yagiye nka Nyomberi. Abashakashatsi bavuze ko iyi Spanish flu yishe abantu bose yagombaga kwica, hanyuma ikanyonyomba ikagenda nka Nyomberi. Umunyamateka akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Paris Anne Rasmussen avuga ko abantu bavuga Spanish flu kubera ko yigeze kuba icyorezo gikomeye cyakoreye iyicarubozo kiremwa muntu. Ati ni icyorezo cyahitanye abantu bari hagati ya miliyoni 25 na 34 ku mugabane w'Uburayi gusa. Ibyo bigaragaza ko Spanish flu yabaye icyorezo gikomeye mu mateka y'isi. Ku bwa Anne, Spanish flu na coronavirus ngo ni ibyorezo bibiri bitandukanye cyane. Ati ndetse abantu ntibagomba guhangayikishwa na coronavirus kubera ko turi mu isi y'iterambere. Anavuga ko bigoye guhangana na coronavirus, ngo gusa guhangana na Spanish flu byo byari bigoye kurushaho. Nubwo bwose COVID-19 na Spanish flu bifata imyanya y'ubuhumekero bikagira n'ibimenyetso bimeze kimwe neza nko kwitsamura cyane no kugira umuriro mwinshi, ibi byorezo byombi biba mu miryango ibiri itandukanye ya za virus. Iyi miryango ni pneumonia na coronavirus. Ku bwa Anne, icyo cyenyine ni ikimenyetso kigaragaza ko bitandukanye cyane. Anne akomeza avuga ko coronavirus idakwiye guhangayikisha abantu, ngo kuko abashakashatsi bagomba kuzayibonera umuti. Mu gihe kandi coronavirus itarabonerwa umuti, abantu bagomba gukurikiza ingamba zigenda zifatwa buri munsi kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Icyorezo cya Spanish flu ntikigeze kibonerwa umuti cyangwa urukingo. Impamvu ngo nuko abashakashatsi b'icyo gihe batigeze bashobora kumenya udukoko cyangwa za mikorobe zateye icyorezo. Ku bwa Anne yemeza ko utabona umuti w'ikibazo mu gihe nyamara utigeze ubasha kumenya icyateye ikibazo. Ariko nanjye niko mbyumva pe. Ku bwanjye nanjye ndaguma imuhira ku bwawe. Ntuzigere ubaza igihugu icyo cyakumarira, ahubwo urimo kunyumva wibaza icyo wamarira igihugu. Guma mu rugo wirinde, urinde n'abantu ukunda. Iyi ni B2B Outcomes, naho njyewe ndi Clement Murenzi. Ndabashimiye.